pozdrav svima i ponovo dobrodošli na moj kanal. Puno vam hvala ako pratite ovaj moj kanal. Ako to još niste učinili do sada, nadam se da ćete to učiniti danas. Pritisnite ono na YouTube prati, naravno zvono da vas obavesti kad postavljamo novi video. I ako vam se sviđa što vidite na ovom kanalu, ostavite jedan like. Kako možete vidjeti danas, nalazim se u Deliblatskoj peščari, ovdje kod Čardaka. Lijepo mjesto za kraći ili duži odmor, a isto tako lijepo mjesto za malo šetnje po šumi. Znate, u posljednje vrijeme puno se stvari promijenile ovdje u Srbiji i naravno ne samo u Srbiji nego svuda u svijetu. I naravno kad se sve menja oko nas, ponekada menjamo se i mi. Neko od nas razmišlja, u stvari neki od mojih gledalaca razmišlja da se vrati ovdje u Srbiji iz inostranstva. Neki ljudi koji žive ovdje u gradu razmišljaju da idu da žive na selo. Neki razmišljaju da idu da žive u grad. I zato sam rešio da u buduće na ovom kanalu, što ću probati uraditi, je da što više idem po različitim selima, po različitim gradovima, da više i bolje upoznate, da ukoliko se želite seliti odakle sada živite, ili naravno ukoliko želite da se vratite u domovinu, imat ćete bolji izbor tamo gdje ćete kupiti kuću ili stan. I naravno ukoliko neki od mojih gledalaca, kao što je to bilo prošle nedelje, ima neku kuću ili neki stan na prodaju, naravno to ću ja ovdje postaviti na mog kanalu. Naravno, morate razumjeti, ja ne prodajem apsolutno ništa, a niti naplaćujem nekome ukoliko postavlja kuću ili stan ili šta ja znam, vikendicu ovdje na ovom kanalu. Ja jedino što to radim je učinim uslugu za gledalace ovdje, ništa više. Nemam nikakve zarade od toga. Ukoliko meni želite pomoći, jedino što trebate uraditi je ostavite like i naravno pritisnite ono prati i zvono. To je to. To je jedino što ja tražim od mojih gledalaca i ništa više. Isto u buduće, da ne govorimo samo o meni, što ću uraditi je probati da razgovaram sa ljudima ovdje u Srbiji. Naravno, probat ću razgovarati sa nekim povratnicima iz Amerike, iz Njemačke, Austrije, Francuske, da vidim i njihovo mišljenje o Srbiji, da ne bi ovdje govorio samo o meni. Naravno, ukoliko vi želite nešto reći na ovom kanalu ili ukoliko želite biti na ovom kanalu, ostavite ovdje komentar ili kontaktujte me na moj e-mail koji ću postaviti ovdje, ili naravno na Facebooku koji je isto kao po imenu kao ovaj kanal. I naravno razgovarat ćemo, možda ćete biti ovdje na ovom kanalu. Naravno, ja se ne mešam ni u ceni koliko tražite za tu kuću, nili da li ima ta kuća vrednosti ili nema. Ali ipak morate jednu stvar razumjeti. Kuće ovdje u Srbiji, a ne samo u Srbiji nego svuda u svijetu, su puno skuplje ukoliko želite kupiti kuću u grad, nego ukoliko želite kupiti kuću negdje na selo. Isto tako, sve zavisi i u koje selo kupite kuću. Naravno, u nekim selima možete kupiti kuću za par hiljada eura, a u nekim selima ta ista kuća koštat će vas
nekoliko desetina hiljada eura, ako ne i više. Sve zavisi gde se nalazi selo, koliko je blizu grada, kakav transport imate do grada. Naravno, ima neka sela gde imate možda jedan autobus dnevno, a ima neka sela gde nema ni jedan autobus. A dobro, sigurno vi to već znate. Isto tako, pošto sada putovanje van Srbije možda će biti malo teže, putovat ću isto tako po nekim prirodnim mestima kao što je ovo ovde, da vi izaberete neko mesto gde ćete u buduće putovati. Možda nećete ići van Srbije, možda ćete ostati ovde u Srbiji za vaš godišnji odmor. A sada što ću uraditi, da ne bi gledali u mene, okrenut ću kameru pa da gledate ovu prirodu oko mene, a ne mene. Život je dosta različiti u grad nego što je u selo. Naravno, za mlade ljude grad je puno bolje nego što je na selu, imaju više restorana, kafića, naravno, gde mogu izaći vani, dok u selu možda nema baš toliko, ali protiv toga, možda zato što sam ja malo stariji čovek, a možda i zbog toga što sam 26 godina živeo u Njujork, živeo sam u Orlando, Floridi, a živeo sam jedno vreme čak i u Ekvadoru, u jednom većem gradu, Guayaquil. Živeo sam u Salzburgu, živeo sam u Španiji, Tarragona i naravno bila mi je želja, pošto prvi 15 godina mog života proveo sam u Srbiji na selo, i naravno bila mi je želja da se vraćam ponovo i živim na selu. Znate, posle toliko godina u gradu zaželeo sam se prirode i sećam se dok sam živeo u Njujorku, da bi išao negde lepo na Pesenji ili na neki lep izlaz, morao sam voziti 150-160 km van grada da bi malo uživao u prirodu. Ne kažem da u Njujorku i u većim gradovima nema parkova i to, ali nije isto ići u jednom parku ili ići tako u nekoj prirodi kao što je ovo ovde što vidite. A naravno, svaki bira ono što se njemu najviše sviđa. Ja znam puno ljudi koji žividu naravno i radidu u gradu, a isto držidu kuću na selu i preko vikenda dolazu na selo ili imaju neku vikendicu i kad imaju godišnji odmor ili vikend, duži vikend dolazu. Ne samo ovde u Srbiji, nego to je svuda u svetu. Ali sada, kako se još govori ovo kao korona i sve, vidite ovde sada gde se sada momentalno nalazim, nemam nikakve potrebe za nikakvu masku. Priroda, momentalno sada kako vidite, osim ove prirode, ove šume ovde, možda tu negde sakriven neki sakal ili možda čak i neki vuk, ali nemam nikakve potrebe da nosim masku, a ne verujem da će ni vuk ni sakal doći kod mene, tako da mogu lepo uživati i šetati u ovoj prirodi. Šalim se o vuku i šakalu naravno, a ima sakala skoro svuda. Šta kažete, jako lepa priroda, ne? Lepa šetnja. Mislim da se ova staza ovde zove staza zdravlja ili tako nešto. Prešao sam je celu nekoliko puta, naravno ovoga puta neću to uraditi.
Nemam ni takve dobre patike danas na nogama da bi to prešao celu ovu stazu, a možda ću to uraditi neki drugi put. Nadam se da vam se sviđa što vidite na ovom kanalu i naravno, ukoliko želite stupati u kontakt sa mnom, uvek možete ostaviti jedan komentar i naravno ja uvek odgovaram na skoro svaki komentar, a isto tako možete me potražiti na Facebooku pod istim imenom kao i ovaj kanal, a i ostavit ću moj e-mail ili moju elektronsku poštu, možete me kontaktirati na nju. Iduće nedelje bit ćemo negde u nekom selu ili nekom gradu. Vidjet ćemo još gde ćemo biti i šta ćemo uraditi. Ali obećavam da će ipak biti nešto lepo, nešto dobro. Naravno, ukoliko vi želite nešto vidjeti na ovom kanalu, slobodno ostavite komentar, kažite mi. Kako sam rekao, ja odgovaram na sve komentare i ne brišem komentare. Jedine komentare koje brišem sa ovog kanala su one komentare koje naravno YouTube ne odobrava. Ja znam da smo mi nekada naučili da psujemo, da nekoga teramo negde, ali ipak moram da vam kažem, to YouTube neće dozvoliti ili neće vam dopustiti da postavite komentar, ili ukoliko uspete da ga postavite, ja ga moram izbrisati. I nažalost, ne samo izbrisati taj komentar, nego ne mogu više vama dopustiti da postavite još komentara. Vidite, ovo je jedan razlog zašto sam ja došao živjeti ovdje na selu. Kako vam kažem, ova šuma ovdje je samo nekoliko kilometara od sela. Isto tako ima lepo jezero koje ste sigurno vidjeli u neki od mojih videa. Ovo je za mene puno lepše nego mnoge stvari u gradu. Ja bih rađe ovdje došao, ispružio jedno čebe ovdje i jeo neki dobar ručak nego u nekom boljem restoranu. I to ne govorimo o parama, govorimo o zdravlju i prirodi. Dobro, neću napraviti previše dugačak ovaj video, pošto svakako ćemo se vidjeti i iduće nedelje. Kako sam rekao, stavite komentar, potražite me na Facebook, potražite me na elektronsku poštu i vidjet ćemo se iduće nedelje. Doviđenja.